Ndabaramukije mwese abakunzi b'urukundo gatatu TV, muraho murakomeye muri byura. Ndashima Imana ko isubiye kunyongera uwundi munsi wo kubaho. Benshi bakaba bapfuye cyangwa se babaye impumyi cyangwa se babaye ibimuga, ngewe Imana ikaba inyemereye kuba muzima nk'abafite ibihimba byose. Ndiza neza ko nawe uriko urumviza ino video ko Imana yakugiriye ibyo ngibyo yangiriye nanjye. Icyubahiro ni cy'Uwiteka Imana. Burya iyo tubonye bukeye turi bazima tuba dukwiye gushima Imana, kuko burya kutwongera umunsi umwe n'umunsi muniniya ibikoze ikintu gikomeye cyane. Bene data nshuti, uyu munsi ndabazaniye ubuhanuzi buri mu gitabo ca Yesaya. Igice ca mbere ku murongo wa 24. Ubu n'ubuhanuzi buriko burabwirwa umuntu ari we wese. Yesu nashimwe cyane. Reka nsenge hanyuma mbandanye. Uwiteka Mana urera urakiranutse, ndagushima Mana ukuntu usubiye kumpa umwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, undugikire umwuka wera kugira ngo Mwami Yesu Kristo anshigikire. Nasame na wavuge. Ndakweretse abantu bawe Uwiteka Mana, ubahe umugisha ubarinde. Data wa twese ndagushima ukuntu uriko ugumuturinda kino cyorezo, kuko Mwami aho tugenda hose korona ibiriyo, ariko wewe ugumuturinda Mana, haba mu masoko tugenda, haba mu mabasi, haba hose Mwami Yesu, haba mu buzi. Mwami turagushima ukuntu Mwami ugumuturinda. Data wa twese, tuba tuguma turi kumwe n'abandi bantu, ariko mwabo bantu ntago tuba tuzi ko bagwaye cyangwa ko batagwaye, kubera we Mwami ubona hose, ubona ibintu byihishije, ugumuturinda. Mana habwa icyubahiro, icyubahiro ni icyawe. Mwami Yesu bandanye urinda abantu bawe aho bari hose, ubarinde kino cyorezo n'izindi ndwara zitandukanye. Urakoze Kristo. Mwami Yesu, umwuka wera aherekeze ino jambo. Data, ndirukanye imyuka yose mibi n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Kristo, undungikira abamarayika bawe bangote bandinde. Haleluya. Urakoze Yesu. Sabye mu magambo make byinshi biduhera ubuntu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Reka ntangire some. Nico gituma umwami uhoraho nyeningabo, inyenkomezi y'Abisirayeli aterega nzotururuzwa no kwihora abagwanizi banjye, kandi abansi banjye nzobasubiriza mu nkoko. Reka nsubire mu ino jambo. Nico gituma umwami uhoraho nyeningabo, inyenkomezi y'Abisirayeli aterega nzotururuzwa no kwihora abagwanizi banjye. Ngo azotururuzwa no kwihora abagwanizi biwe, kandi abansi banjye nzobasubiriza mu nkoko. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana kandi n'ubuhanuzi, kuko ibingibi byose biriko biravugwa bizaba. Imana iriko iravuga ko izasubiriza abansi bayo mu nkoko. Ngo kandi
izakwihora. Hariho abantu Imana igiye kwihora. Mwene data, burya iyo ijambo rije haba hari igituma riza. Nimuze tuve mu byaha, nimuze tuve mu byaha, twihane dukurikire Yesu Kristo, kuko ije gusubiriza abantu mu nkoko. Reka ndababwire, kino gihe habaye ibintu byinshi, mbese byinshi, hariho ibintu byinshi. Ariko mwene data, ni wikontorore wewe ubwawe, kuko Imana ije gusubiriza abantu mu nkoko, abansi, kandi ije kwihora. Imana ije kwihora, kandi igiye kwihora abansi biwe. Nukumbure uhindukire uve mu byaha, kuko mwene data, Imana ya Isirayeli ntabwo inezerewe, namba na hatoya, ntabwo ntinezerewe. Iyo iriko irareba twebwe tuba mu isi, ikareba ukuntu ibyaha byabaye byinshi, kandi bamwe muri twebwe dushigikira ibyaha, twigisha abantu gukora ibyaha, tukemeza ibintu Imana yanga, kandi bikava mu bantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana, bakemeza ibintu Imana yanga. Imana ntago izabura kutagira umujinya. Turakora ibintu bikababaza Imana. Abantu bitwa ko ari abakristo nibo bariko bariyandagaza, baja mu byaha bitandukanye. Imana ije kwihora, Imana ije gusubiriza abansi bayo mu nkoko. Nimuze duhindukire. Icyo Imana idushakaho ni ukwihana, icyo Imana idushakaho ni ukureka ibyaha, icyo Imana idushakaho ni ukugendera mu nzira zayo. Nibyo ishaka, nibyo ikeneye. Hariho ab'Imana igiye gusubiriza mu nkoko, bariho ab'Imana igiye gusubiriza mu nkoko, kandi abigiye kwihora bariho. Ijambo rirabivuze. Nimuze dutinye Imana. Ugutinya Imana ni ugukurikiza amabwirizwa yayo. Nitwakurikiza amabwirizwa yayo, uburakari bwayo ntago izabudushiraho. Ariko nitwaguma twibereye mu byaha, ubusambanyi, ukwikinisha, ubusinzi, ukwihindura, ugukora ibyaha bitandukanye, mbese ubutinganyi, ububeshi, mbese bene data, ibyo byaha bitandukanye, ishari, ibyo byose biratuma Imana ibabara. Biratuma Imana ibabara. Iri ni ijambo Imana yampaye. Yari impereye ku kazi. Mwene data uri muranyumviriza, niwigenzure ukuri kuragendana n'Imana. Naho ubundi Imana ije gusubiriza abantu mu nkoko, abansi bayo ije kubasubiriza mu nkoko. Abansi b'Imana uzikari bande?
ni bariya bari barakora ibintu Imana idashaka, nibo bansi b'Imana. Bariya bakora ibintu Imana idashaka nibo bansi b'Imana. Mwene data, urimo uragendana n'Imana gute? Nurebe neza niba bano bantu Imana ije gusubiriza mu nkoko ko utarimwo. Nuhindukire, nuve mu nzira zawe mbi. Niwihane ubwo busambanyi, niwihane ubwo bubeshi, ubwo buryarya. Nimwihane uko kwambara ubusa, nimwihane uko kuvuga nabi, mbese kuvuga ibintu bitanezereza Imana. Mu kanwa kanyu havamwe amagambo mabi. Nimwihane ururimi. Ururimi n'akanyama gatoya, n'urugingo rutoya, ariko ruraturira, ni rubi. Nimwihane ururimi, nimuze dusubire ku Uwiteka, nimuze tuve mu byaha. Imana ishaka ko twihana. Abagabo ku bagabo bararyamana, abagore ku bagore bakaryamana. Ibikoko bikaryamana n'abantu, abantu bakaja kuresha ibikoko bitaja kuresha abantu. Nimuze tureke ibyo byaha, kuko Imana ya Isiraheli ije gusubiza abansi bayo mu nkoko. Ije gusubiza abansi bayo mu nkoko. Nimuze twihane. Urashobora kuba uri umukristo ariko ukigendera mu byaha. Nuhindukire ureke ibyo byaha urimo urakora. Reka ndababwire bene data, burya muri ko murafinatisha ubugingo bwanyu. Muzi iminsi mumaze, ariko iyo musigaje ntayo muzi. Muri ko murafinata. Mwibagira ko ushobora gutambuka umuhanda, imodoka mugahurira mu muhanda ikagukubita, cyangwa se urupfu rwawe rwageze ibasikeri ikagukubitira mu muhanda ukaburagiye. Ko muri ko murafinatisha ubugingo bwanyu. Nimuze twihane, nimuze tureke ubusambanyi, nimuze tureke ubusinzi, nimuze tureke ibyaha bitandukanye, ukwambara ubusa, ukwihindura. Nimuze tubireke, nimuze dukurikira Imana. Imana ishaka ko tuva mu byaha. Imana ntabwo ishaka ko turimbuka. Ariko ndababwije ukuri, Imana ije mbese gusubiriza abantu mu nkoko, abansi bayo bagiye gusubirizwa mu nkoko. Bene data, erega mugira ngo Imana iriko irafinata. Imana ntabwo ifinata. Ikintu cyose cyanditswe, cyangwa se ijambo ryose ryanditswe muri Bibiliya bizashika. Ko muri ko murafinata, kandi ubu ari ubuhanuzi. Ubu n'ubuhanuzi. Nimuze twihane bene data. Nimuze, dore Yesu Kristo aragarutse. Nimuze tuve mu byaha. Urashobora kuba uri umukristo ugisambana, ucambara ubusa, ucikinisha. Nimureke ibyo byaha, kuko Imana iraje gusubiriza abantu mu nkoko. Nimuze tuve mu byaha. Imana ishaka ko tuva mu byaha.
buri muntu niyikontorore uko ari karagendana n'Imana. Buri muntu niyikontorore ibyo ari karakora bitanezereza Imana, maze yihane. Niyihane, buri muntu niyirebe ku gatwe kiwe. Mwene data, ntago nzi ibyo uri kurakora, ni wowe uzi ibyo uri kurakora, kandi na mugenzi wawe ntazi ibyo uri kurakora mbese byihishije. Wewe ubwawe ni wewe uzi ibyo uri kurakora. Ni wirebe rero, wikontorore, ikontorore, wihane, 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 wihanire kureka, wihane, muve mu byaha. Muve mu byaha bene data, nimugaruke kuwiteka. Nkaba ndikunda hamagara n'abantu batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Iki ni igihe cyanyu cyo kwihana. Ese muzaguma mu byaha mugeze ryari? Ntago murambigwa? Mbese ntago muzi ko imbere yanyu ari habi? Ese ntago muzi ko mugenda ubugingo bwanyu bwarapfuye? Ibyo ntabyo muzi. Nimuze muve mu byaha, mwihane, mwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, azure ubugingo bwanyu, ntimuze murimbuke. Ntimuze murimbuke bene data. Muntu uri kuranyumviriza, nuze kuri Yesu. Nuze kuri Yesu, yarapfuye apfira ku musaraba. Aremera arapfa, aramena amaraso yiwe y'igiciro, arayamena kubera wewe. Ni kubera iki ukigumye mu byaha? Nureba imbere yawe ntago ari heza. Nureba imbere yawe ntago ari heza. Imbere yawe si heza, ubugingo bwawe buzarimbuka. Reka ndakubaze mwene data, iyo ucanye umuriro, burya uwo kubwira ngo nukoze urutoke mu ziko wabikora? Ndiza neza ko utobikora. Cyangwa se wegereze cyangwa se wegere ahantu bacanye, wobikora? Ntago wabikora kubera ko wosha. Wanga kubikora kubera ko wosha. None mwene data, kutinya ujya muriro wo muziko, urya usanzwe. Ntutinye uriya muriro ukuvye inshuro 7, kandi uzatabwamwo ukagumamwo, wo kutawutinya. Kutawutinya umuriro w'Imana, kutawutinya. Nimuze kuri Yesu, Yesu abazure. Kuko umuntu wari wese agenda mbese atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubugingo bwiwe bwarapfuye. Burya nubwo utambuka ugenda muri wewe, ubugingo bwarapfuye. Ni hahandi wakubitana n'urupfu rw'umubiri rusanzwe, ubugingo bwawe buruhukira muri gihanomu, kuko nta bugingo waronka. Nimuze bene data, muve mu byaha, mwihane. Ntago uzi igituma ukiri muzima, nukugira ngo utunganye ibidatunganije. Imana iracakuretse kugira ngo utunganye ibidatunganije. Nimuze kuri Yesu, nimuze bene data, nimwiyambure Satani. Nimwiyambure Satani. Satani ariko arashaka uwarotsa, ariko arashaka uwo barimbukana. Nimuze
nimuze bene data, Imana irashaka ko mwihana. Yesu nabaha umugisha. Ushaka kwihana yandike komantere aho ngaho, cyangwa se mu mpamagare. Ntago uzaba ari uwa mbere wewe nzaba nsengeye yihanye, kandi akababarirwa n'Uwiteka Imana. Amaraso ya Yesu Kristo akamubabarira, akababarirwa na Kristo. Ntago uzaba ubaye uwa mbere nzaba nsengeye. Nuze reka kuryamana ibyaha byawe, kuko ubugingo bwawe bwarapfuye ntibukiri buzima kubera kuri mu byaha. Yesu nabaha umugisha. Reka senge. Uwiteka Mana, ndagushima kuri ijambo duhaye. Ndakwingize data uriherekeze. Mwami Yesu rikore akazi mu mitima y'abantu. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Yesu nabaha